خلکن طبقه شهیدن اکادمیا تکوشینا لدیجی مادین هشبری ین کود بمباران دولتا ترک ده شهید بون ببیرانی. مراسم بیرانینا 29 شهیدن اسایش به وجداریا مالبات شهیدان و نونرن ریوبریا خسر لهلا ناوندا چانده یا طبقه هات دارخستن. ده مراسم ده هفسروک انجمن مالبات شهیدان ریزان گلو آخوی و گوت ام بش ناخواه لهمبر فداکارین شهیدان کد اوغرا پیکانینا اولهی و استقرار هرم ده جان خواه فدا کرنه ده طوینن. هر وها شانوی کد درباری فداکارین شروانان ده هات پیشکش کرنو هلبستوان فرهاد مردجی هلبست لسر شهیدان خوند. بداية نحن نقول انه ابني او كل شهداء کوڕێ من و تەواهی شەهیدên ئازادiyê ji bo welatekî azad û jiyaneke birûmet canê xwe feda kirin. Ji ber wê yekê em bi şehadeta zarokên xwe serbilindin. Zarokên me ji bo parastina civakê ji maldeyên hişbirê derbasî perwerdeyê bûn lêdagirkeriyê ew hedef girtin. Em bang li her kesî dikin ku asta têkoşînê mezin bikin. جهودهم في سبيل هذا الجهد.